那这个印象kita, wama kita dek sanu kita mengenai ciirahan mako kita mako mahal. Mari pak aku baca ini ko 樟树教会的弟兄atau 会长来啦。Mari pak aku baca mereka pada ayawan mereka mirongnya ko ama pakai din tay kara天气怎么样？或者是你把看不到，你做你后面你好吗？来对，嗨，哈利路亚 ，OK， 哈利路亚。欢迎那个樟树教会的弟兄以及家属小妹妹来到我们这个太巴朗教会，我们用热烈的掌声为他们欢迎。ai ho ăn cô ta đi ai ai ho ăn ta đi ai mi tegak kita bacakan to hirang kita, to takong kita, to namarotsokan kita jiwaan. Saka sinanoan to kita, 我们在此低头默祷。你也开始就来了。我们今天讲了一个。Patorot hanumako ini kamay miso o monya o tiran monya sama iti di sana， 求你来到我们的心里，一一的将我们的心敞开，也愿弟兄愿意也把心敞开，交给我们的主。谢谢主，你愿意，我们欢唱高举一声来荣耀。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。还有。我平安的，都因你和他。
我们赞美你，我们荣耀你的圣灵。谢谢您，主耶稣，与我们同在。谢谢主，哈利路亚。所以呢，我也明白你的啊，在他方大一旦，我还做，我比他拉说，还做，我都可以说，在他方大，都能撒开，真的。所以神的地方在最深。Umaparayaan. Saya Nabi Subhan tu kakak dan ini ahli ni. Ikaw bapa. Lalu kita pulong. Bukan kamu lah. Andi wabak kita. Saka lo raw haratan sak yan sa Al-Quran. Nirayap kita to iwamay usasan bahagian minta raw sa pakainin 或者是奇迹，不是他来，谢谢主，哈利路亚。你有多少岁月可数算？你有多少时间可等待？你有多少机会可停留？你有多少希望让你满足？万事令人枯乏，不能明白。日光之下的事都是空隙。人们总是劳苦，为了什么？日日有你愁烦，劳碌人心。你当思想人生的地图，每一个脚步都是真实。你当感谢生命的存在，每分每秒都是上帝的爱。你当珍惜活这一天，活这一天都是奇迹。你有多少岁月可数算？你有多少时间可等待？你有多少机会可停留？你有多少希望让你满足？凡事令人空乏，不能明白。日光之下的事都是空隙，人们总是劳苦，为了什么？日日有你愁烦，劳碌累心。你当思想人生的地图，每一个脚步都是真实。你当感谢生命的存在，每分每秒都是上帝的爱。你当珍惜活这一天，活这一天都是奇迹。主爱多，主爱多个的答案，主爱多个都
在高法那里的马旁边，马阿多和嘎尔阿瓦古波，欧尼卡鲁莱亚多尔丹达，萨嘎劳劳哈扎摩哈达德，哈拉德勒。哈利路亚，哈利路亚，我们赞美。我看看不了阿努尼亚古巴弗里，你说阿瓦马古在阿罕罕伊巴弗里，看不了，看不了，我在阿努尼亚。Pakaian ini pitulungan mo sa likaka. Minama to ito ay akin. Pag sasasay sa ini dito tutukan kami ulo ni pinahitang siya wabaa sa akin logos. Mapabalik ni wabaa yaw sa kanang ay sa katsitsal amilaw amiluin bukan tengah aku ni palaihan aku kupitulon mo sa likaka ako anak madama to na mo ko tayan yukay itini tama to makanya itini itargos kita ayon sa waktu Ira kumitulungan. Ira kumitulungan. Cima kamu sakit. Oh你祷告，直到力量殆尽。流眼泪，如下的你，终日不
有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。是否你祷告？是否你已祷告？直到力量在即，流眼泪，流下一滴，终日不停，不关心，而且了解你能忍受多少，他将告诉别人为你祷告。是否你正处在狂风暴雨之中？你的船支离破碎，并肩适应，别失望，此时此刻有人为你祷告，宁静平安将要进入你心。有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告，在为你祷告。有人在为你祷告。Tungkol sa dunya, Iswaman. Wama tulong dunya, kaya pagwama. Allah parusuan sa ikakan. Al-Baqali tini parusuan nila. Kung wama asang tangdang tungangan Iswa. Wama bilang kasakayan. Magaba, Sari kata kuku lo. Haleluya. Semua bangsa. Uta tulungan tataungan ng Diyos. Patakulan ng Diyos. Tahan mo tagamaan ng Kristo. Pagkanino na kami tulod. Haleluya. Pagkirayo Kristo. Nanay ako din. Matulog, hanggang pwede di ka may isong talbos. Kaya sinapakabos. Patay di sa ikakato patulang satu tapadan asal Indonesia. Tahan kiranya masuk awal sa ikakato. Kirai kay ini insang suha kiusay. Patay niya ikakato. Ulog masakan kami masakan kami pikiran ini kami makanya kami Yesus Kristus diturun. Amen. 在为你祷告。有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得
谢主，这是我们的祷告。哈利路亚，赞美主，阿门。Asipan no mako sakatsutsai wawaao akapi tawato shibana ako pakivaruto anjo shibana ako sakatusa Go shibana ako to bot no iso akapi lias iso to solinay temak caktungan irial iso diritan I paruco iso kunini sakaspa anak-anak Israel kaulahan kawas atau tandau sarucutan ko paruco miki arto tapang akka miki arto pana iso sakanem Is masama tema tema isogi karera kawas kauluco iso
masih manakan iso to ayah malu malam no kalau Puji tanungai kaku kakasaan iso tengko pitaong to tapang acilcai ko ngai biasen ko lati ihai sakaparo ano hangan iso matya mo ialay iso to makayay sapayo Payo o ata no toka so no ir os au ara engko sapancarai hinaira no umah iso pacakat to sapahmet to tapang sakamutep ano hangan iso i mama tumas hariri ay ko mama tentu iso to di naro no harisoso titus apa wawaaw akapi sakahmau to nilipa na tamdam daw no tapang tiswanan ano mituro ko tapang to raraw iso akaka semer sabaw tusa kani sampai orang tapang ko orang ning matya orang mama to orang ning amen lumuat ko sarikaka uradio itini sakamutep uradio sakamutep tadamanay wama niyam itini kakarayan amaaw misangaan lumiso kami po prong itini karay itahap no kar kami sama mikairan
macam ay hanan lumisway lumiso. Amao kansya nunyam kiso. Anini arumi at ako sama ko. Prung lumapanaay tinitisonan mirawon ikyokay amitaong pacakat tungangan miso. Ansa sani itinigipaputar kami sama ikyokay ano ito waktu saya pahmag tungangan miso hawa makakarayan ami kansya tuurah numiso. Ufinaulan numiso kami hanunyam ami kansya apater tungangan miso. Amao ni anini arumi at kami sama itini kami itabarong ami taong to ngangan numiso pacakat itini kisuanan arayun nunyam kisuama amao turumi ami ah to tataya-taya mitengilai kisu to turun nunyam umami kansya kami itini kisuanan anini arumi at hawi amao ah rumanay sari kakak nunyam anu cilusa aiho atata aiho putireng cimuntay aiho akami sama amao cayay hempakaraul ikyo kay kami samay tiran hanso kami sama ami adah ku faruco nangra mihinom ku faruco nangra kami sama kami to tinela rumah no kyo kay kami sama anirah rumah an kami sama kiso kumita paray paturo dunyam ikaparan numiso kami sama urung nurungot nunyam mi aray ko faruco nunyam tay parang jiao hui wa ma tay ni ko zangsu jiao hui kami sama di xiong hui tay ni ami liengi kami sama tu kini ay ati xiong atau bolong nunyam kini ay sari kakak kansya nunyam mapakalemen numiso kurakat nang ratang sa kini平平安安，谢谢主阿努念多尼，噶带你美丽说诺樟树教会的弟兄会，阿杜萨利嘎嘎诺樟树教会，谢谢你阿努念。Amao kakaren pakimatay boksi nunyam anu hone kami sama anu ma antuku soal nirah kami sama milumot kami tinitisanan kami sama simaran numiso ko tangaran niratas sapulong nutirang nira ansay sari paknya milumot tataang kung iha hawi mico mo ifaruco nunyam kuswal numiso maro tawo nunyam toro mi ami ak saka tanek nunyam toro mi ami ak ku kimas numiso pakai niji namohuksian kami sama paturutan niya mikapan numiso anirahan ko paraw-raway tinila rumah nunyam hawa makakarayan pakai ninyam tatamanay Nazari Yesus Kristo pilias nunyam lungot siya ni anirahan ko atata ay asali kakak nunyam ang isinay itu matiray cilincing hong 前长老nunyam kami sama anira rumah ay dunuk yukay kami sama pakai ninyam tatamanay Nazari Yesus Kristo agahan kami hawa谢谢主 polong nore hay nunyam pakai ni hanya ni tatamanay ngangan Yesus Kristo miturun amin 请坐 pancarai juta ko asipen ta ini pancarai juta ini Korinto sakatcai Korinto sabaw sepat atsepang tu 10 ila 5 no tusir turis dan saya ini 40 tusir asipen ta Korinto 前书14章25节至40 boleh untuk pancah makini asipen aku orang 14章25节圣经这样说隐秘的14章25节隐秘的意念显露出来他就不得不苦苦敬拜上帝承认说上帝实在与你们同在弟兄姐妹们我的意思是什么呢？你们聚会敬拜的时候，有人献诗歌，有人教导，有人得到从上帝来的启示，有人讲灵语，有人翻译灵语。要知道所做的一切都应该对教会有造就才对。如果有人要讲灵语，最多让两三个人轮流着讲，而且需要别人把所讲的翻译出来。28节，要是没有翻译的人，那讲灵语的就应当缄默，只对自己和上帝讲就好。至于先讲上帝信息，可以有2、3个人
发言其余的人小心辨察他们所说的。在座的要是另外有人从上帝得了启示，那先说话的人就应该停止。你们每一个人都可以轮流先讲上帝的信息，让大家学习都得到鼓励。先讲上帝信息的人应该约束自己的恩赐，因为上帝不要混乱，而是要我们和谐。就跟上帝子民的各教会一样，34节，妇女在聚会中安静，他们不可以发言，就像犹太人的法律所规定的，他们要安于本分。如果他们想知道什么，可以在家里问丈夫。妇女在聚会中说话是不体面的事。这是什么话？上帝的道岂是从你们来的呢？岂是单单传授给你们的？如果有人自以为是传讲上帝信息的人，或以为他有属灵的恩赐，他应该知道，我写给你们的是出于主的命令。要是他忽视这个，你们可以不理他。所以我的弟兄姐妹们，你们应该追求先讲上帝信息的恩赐，但也要禁止讲灵语，凡事要做得恰当才而有次序。哈利路亚。Baca Numako 70 ila 45 soal satu fang carai juda. Mapa talakar ko masih melai ivarujo ningra a demak saka kenokup sa cingra a mitaong to kawas soalinen ira ko kawas a mikapot i tamuanan usaha sasaan cingra sali kakao anu hatira i masamaan samaanen ko ngaay hakia ano masa opo kamu mitaong to kawas irago para diway irago pasipanaay irago pasuaray to ni paarawan no kawas irago sumuaray to no adingo asual irago ni varicay to tatutong noya berihan no adingo sual kau sapalua to kyokai ko demak ama min tu sapolo ira pito anu ira ko sa sumual tamdaw to no adingoan sual i akaka aluman katatusa anu ca i taturo aca ko nika taturuk no semua umami farid patalah karto tatudong no yasual ko rumah tamdaw anu awaay ko mami farid tamdaw patalah karto tatudong no yasual i ko nika tumerep no ya mapana ay sumuarto no adinguan suarko nga ay upi pasuar ningra zizay to kawas ko nga ay 29 upakimaday pasuar to suar no kawas tamdaw i katatusa ano ca i taturo ko sa sumuar uruma i o mami tengil mihapinang to tatudong no yasual nikau rira anu irako pipahapinang no kawas to sasuaren i cimaanan no ya maroai i o sasawat o saus dan no sa ayaway
pakimadai tandau ko soal mingra 31 mak tengko kahacaca-cacai namo mi maca curug mikimato suarno kawasta minanam ko sarikaka minta mapaicel cangra 32 upakimadai pasuar ko suarno kawas tamdau upasibana upi sinanut ningra to paruco pasuar to ngaay nao haning caay ko parawraway ko kawas to tamdaw o parihadayay ititaanan to saka recap no minauran no kawas karusyokay ano masa upu kamo akaka akaka caciaw kamo upapahiyan samatiaan o demak no mituuray sarikaka icuacua ay nyaro ko demak namo o papahiyan taay ka ngaay ko papahiyan sumuar matusuar matirit irikets yo no yo taya o mami hakrong cangra saan ano ira ko maan mama mana nananamen nangra o pilicay to painay ningra iruma ko ngaay o kakangdoon ko nika sumuar no papahi sa upo no mituuray 36 naitamuanan masada ko suar no kawasaw anu cai teng itamuanan cai mapatenak ko suar no kawasaw uni ucuran no kawas pakimalay pasuar to suar no kawas kako anu cai o ni pabrian no pangcalay adingo kako to rucet sa yasanay tamdaw kabana to nika unano limoot no tapang ko sakapi patilit ako tamuanan o limoot no tapang ko nini uno ano caay ka saan cingra akka kiharan cingra o rasaka sarikakaaw ako pilungot to sakabana namo pakimal to suarno kawas rucet nikaw ira akka pilalang to nika sumuarno tamdaw to no adinguan suar ka o masi nanutay ko temak namo ama min amen ukimak ni牧师你好殷勤参加教会各项聚会。Malaluk ni kehatiya to o sa opo no kyogai to karo sa opo to rehai. 请牧师还跟你翻译paturut handa 请牧师。平安萨利嘎。首先欢迎彰化教会的所有弟兄，樟树教会的弟兄跟姐妹，还有孩子孩子们，我发那米达弟兄会上大家好，阿罗曼古比利利南拉多巴罗罗马南拉当阿塞蒂尼樟树教会。好，把这个灯我们请他们站起来好吗？来，这个站起来，欢迎你们谢谢。那ano po ni iray ko tatamanay para diunang ato nanay iray ko ni ka lari tumutumo ato 弟兄会no mitang paparunay sa hao sa kanong ni ay pag-syugan ng ato mino daro rai ato temak na
普罗马萨多，在这个地方也欢迎第一次来到教会的弟兄姐妹，特别每次牧师站在这个地方，真的要对站在没有办法坐在位置上的弟兄或姐妹然后你们都在外面或许还可以听到牧师在这个地方来讲解圣经，但是风吹我不知道有没有雨淋那求神帮助我们每一位能够带着非常崇高的心非常敬畏上帝的心一起来做礼拜。那来把他们罗马来到波罗罗马爱，你弟弟米多伦吉达，我们一起来唱。爱我们在天上的父，谢谢你，让我们彼此连结在一起。我们遵守神您所定的圣日，因着主耶稣的复活，我们纪念这个圣日是多么的有福啊！因为主啊，你将新的生命、全新的生命，全然要交给心门敞开的所有弟兄姐妹，愿你自己在当中来成全。Aray hanya mama ko nano sakrit sa parliament tumiso itini kamianan rahker kunika marok nunyam mi raut to saupo kunika ubi ketun numiso tinana bumi apurata isan kiso kunika beginning nunyam to iliau ni Kristo maorit na patay kaka nada Mahmud kami tahan mapatutai to numiso kami tuku kono pakrohai akurit pakrohai mino sapang to karu masa mama aray di patuto biso na rehai na dapat turungus nunyam turun nunyam o kansya nunyam pakai ni nunyam kita nama na ingangani Yesus Kristo pindolon.因为你的参与，这个教会显得更美好。前面讲过，你到布隆萨里看看，pakai ni hacker no power jam kita, tapi ni kyo kai malah tata mana kyo kai no kita。好的了呀，因为圣经告诉我们说，每一个人。上帝都赐福给每一个人不一样的恩赐。当我们来到教会，我们带着我们每一个人的恩赐来到教会，让这个教会成为美好，让这个教会成为上帝集中祝福的地方，让我们每一个人都感受。都享受每一个人发挥我们的恩赐，上帝赋予的恩赐，以至于丰富了教会的礼拜。哈利路亚！要给上帝掌声，也要给自己掌声。哈利路亚！谢谢上帝给我们恩赐，谢谢上帝这么尊荣我们每一个人，谢谢上帝。看重他赐给我们每一个人的恩赐。昨天才看看，又没看过kita di nana saopo malah terjadi ini alu man kita saat itu kan tengku kamar rumah kita dan di sini lalu makan sa ipaputar urusan karena itu kamu ipaputar ay ya ko saya katakan sa di sini lalu mak mimpi putar to kamar rumah Pahma kita saya kami kalau kita minta kita tong minta to tekan pakturut to kawan to saya kalau si panak ini kita nama saupu yuk malah kita patahkan sino ira ai si panak no kawas atau parut no pangutare hati kami palmet sana mahawiki kita malah kamu pahai ko saupun kita malah tata manai ko saupun
Haleluya. Ulama di paturutan ini. Saka anini ini biasa demikian tidak中的来你萨罗马安鲁尼尼啊Korinto Densho Sabauto sepat azfan anini 10 kali 5 tusir tanggal sa itu 10 tusir minenang kita sari kakak boleh hai no itiai ho atamdam 我们今天所读的经文，我们可以看见，耶稣离开之后的50年，所有的教会开始兴起聚会、礼拜。当然，由上帝的使徒以及所建立的教会，一个一个来彰显非常奇妙的礼拜。所以，我们今天所看的经文，就是初期教会，我们看到那个时间、那个时间点，他们是如何在教会里面做的礼拜。那个时候应该是主耶稣在复活之后的50年。我们知道新约圣经的马太、马可、路加、约翰这些圣经是在主后70年之后才有的，意思是说，那个时候哥林多教会的礼拜，我们看来非常丰富，但是他们并没有现在我们摸的所谓的新约的圣经，因为那个时候圣经还没有完成，而且这个哥林多教会哥林多前书跟后书大约就是在主后50年所写的，所以我们看见在耶稣50年那个当下，我们看见所有的教会兴起了非常多奇妙的礼拜。如果我们认真看今天的25节到40节，如果还有机会，或者是回去还有时间，我们继续从14章的第1节来看，所有的礼拜，所有的教会的样貌，可能你会了解非常多，你也会了解哇，当时的教会礼拜真的是非常丰富。Talaga ano na ta kuna pang tanay sudah kuna cerita ini Korinto araw lumita narikuran to ni yes sama to ni kahukat ningra malaliw ko malaliwan to ningra ko ni sawaan ato mituray minsan ka mapatireng ko kyo kay idia rumah ko kyo kay ano na tahaw goyune ina na sa Roma ano goyune maaraw lumita haw在那少不能丢开，所以慢慢弄的明白，过去旧的教会跟新的教会，包括还丢开，都katalang丢开，maaraw kita ini malah sangrai mapatalahkan mapawa在你波罗先生，你看必须ayaw ning rato kulong no。Lehay no Korinto kyukay itiya. Ano na nangita itini kyukay no Korinto hawi. O tatamanay kagupahay ko lehay sa kaganahan. Maaraw itini haw. Min amarutuk tang rato. Nano sa palmat no kawas itini itang raan. Ano upana ng rato sumwarto swarno. Pakay niya sa kakino adinoan. Uruma mapana ay ami paradiu mataya. Uruma mapana ay matumesay no sibana no kawas amara yogensya. Mitata to swar no kawas itini isaluma ano kyukan. Maaron mita kunini sa ika. Luma ano pakinayan to ano papahayan to po. Lung santang rat itini isaluma ano kyukay ko ni pipataka to iraay. Apana iraay at ni palmudan ng kawas itini itang raan. So sarika itiay ho sarika kahaw mapanak saya. Saya pisimet tu watai. Saya pisimet tu iraay apa nak
巴拉达都萨利嘎嘎马min，所以呢，一直啊马萨嘎古 Q 开，好嘞，路亚。我们可以看到，在哥林多教会是初期教会，看到所谓教会礼拜的样貌是非常的丰富，因为之所以丰富，是因为每一个人都看重神赐给我们每一个人的福分，每一个人的恩赐，所以每一个人几乎不管是男的也好，是女的也好，每一个人都希望把自己的恩赐分享给大家。所以我们在这边看到说，有讲灵语的，有先知性讲道的，当然有唱歌的，还有很多其他服饰的、祷告的等等，就跟我们现在的教会一模一样在看。所以礼拜是非常丰富。可是我们的礼拜，因为过去是这样的礼拜，所以我们到今天我们的礼拜仍然是如此来进行。有没有不一样？当然有非常多不一样。是更丰富呢，还是更贫乏？不知道。我们只有在座的各位一起来思考，来分享神的心。我们台湾基督长老教会在我们所有的传统礼拜的方式里面，我们有非常多的礼拜，特别是至少关于礼拜的部分，我们至少有8个。第一个就是所谓的主日礼拜，第二个是圣礼典，第三个是设立的礼拜，丰富的礼拜，第4个是教会节期的礼拜，第5个是喜事的礼拜，第6个是感恩的礼拜，第7个是丧事的礼拜，第8个是特殊的礼拜。我们长老教会把礼拜分成这么多就已经知道非常丰富了。哈利路亚！马拉米大赛个，kita台湾基督教会米来raya itu pulung oleh hai hadanai hai malam kita kunika tadama anak katubah ujung kuliah minta dinako inan alih hai minta kepinipan rumah satu bisaisan minta rumah satu yumi patiran kita tu kok si juro siji akhirnya kok patiran alih hai rumah satu irai kurang受难节的米大、复活节的米大、圣灵降临节的米大节期的礼拜Rumah satu ini提供都比订婚都努娃娃的米大。Rumah satu 我看一下礼拜的米大，比满月的娃娃周岁都比生日都比什么都rumah amaan都saya kata。ini 我看一下礼拜的米大，saja mi patumus kita tuh itu anak itu oleh hai。Rumah satu 特殊礼拜，米退休的牧师，米利亚米达斯达都上面，米巴蒂的都 Q 开，米了米上都 Q 开等等，阿弟还鼓励还里米达塞，所以那个代替我们的礼拜是非常丰富的。有人说，基督徒的生活就是礼拜的生活。哈利路亚！para minta saya kan, dengan takut puluh boleh hari ini hawi patu suatu semua lain. Kita Kristen, urip minta hau putu tunggu lehai ama min saka lehai, mak min urip minta Kristen sa pertama. 所以 kata saya mak minta umili hayai kita tu tungsan kita nak ke paruja. 牧师也觉得。我们有非常多的聚集，几乎都是礼拜。但是弟兄姐妹，这个礼拜到底有没有带给大家非常活泼、非常轻松的礼拜？有人告诉牧师我们的教会怎么那么多礼拜这样也要礼拜，那也要礼拜，到处都是礼拜，又有负担了。今天家庭礼拜，很多人牧师不要，我们因为已经有礼拜天了，所以家庭礼拜就不要去我的家里了，反正我都有做礼拜。礼拜变成负担来了。那个带给你还malah madia tengah itu kuliah hari在高山不要。sakang bangsa sakang aino parucot damang
越礼拜越轻松，越礼拜生命越活化，越礼拜呢让生命呢越交托给神，然后呢越自然，越跟上帝的创造越接近。萨利卡卡，阿努马蒂拉国内还能给，但是真正的厉害上帝的，阿努那个的，哎呀，你们好带你阿米厉害啥好，伊那起来比别人rumah厉害啥好，伊那起来你修订厉害，我们又把整个礼拜整个大话会呢当做是一个训练的地方。哇，牧师来了，有那么多的礼拜，然后让我们不知所措，让我们好像行尸走肉走到那个当中，做礼拜完了就回去了，好像没有灵魂的生命在。越礼拜越没有灵魂，越礼拜越没有生命，越礼拜压力越多，越礼拜干脆不要了，不要去教会参与聚会就好了。很多弟兄姐妹是这样，可是牧师庆幸今天太巴朗教会做得满满的还不够做，可见大家都很喜欢礼拜。哈利路亚！可能礼拜越轻松，不是像大家所讲的越礼拜越困难，越礼拜越有压力，越礼拜越有负担。我想，越礼拜越有生命，是我们今天在座的每一位掌握住、了解的在。但是礼拜我们做什么呢？Yuk milihan kita salihkan mimaan kita. Uman ko ni rawisan lu minta, uman ko ya ni caraan lu minta itini pilihan lu minta. Yo tay ka ko ipadaan ng kyo ka. O din do siya ka ba ha. Tay ni kyo ka kay dam no kyo ka no padaan. 现在padaan 教会可能没有讲座，这样的讲座比较轻松一点。希望接近弟兄姐妹比较多一点。有所有三个，嘛都阿塞。有米哩还个过好的，哇，花了很多时间，呐喊。8点多，tadi tu ikut kan mi kapo tu saupu mi boleh sesio rumah 7点半7点ira tu rumah lah hani minanam hotu rumah tu era mar minanam hot atai ni mi asyik tu ya 所以orang kita tang sapi pilih hayata harus boleh hayau ira hokura pinangan 主日学主日成人主日学好，那还有本班。有米卡不逃多嘞还好，伊来不算咯，嘛都阿塞好。我米哩海个咪，我卡布，马上来个爱卡布，好像做礼拜没什么代价哈，然后还花了那么多的时间哈，想要听很多，或者是想要做什么，但是好像空虚的感觉哈。我答复比如该，安诺瓦迪拉塞卡真的会让所有的弟兄姐妹生命空虚。这样的礼拜干脆停止，这样子的礼拜干脆停下来，在家里看 Good TV 就好了。在一个很多人告诉牧师说：“牧师啊，没有时间了，我在家里看哇，哎呀 Good TV 哇，感动呢或许在一个马蒂尼，那阿在海过，马什么马来？你看，那tak boleh hai di sini saya kakak. Pinangan apa tu boleh hai ni pipakapana ni. Polo sensei, nah hari minanang cira. Yo episode tu aku pirang ni lah. Minanang cira misi ayat cira misa paucok cira tu minot mak no Korinto kyo kai boleh hai. Patu surat ini好，他们非常自由，好，没厉害。但是saya kakak。Pulong saya kakak, tayo nito i-Q kay hawi. Irama, mingko sabi para taaw, kasasila taaw to, ng ratuhan ato, na tayaran ng kawas itirangan. Yan ibahag nila, yan ikamparis nila, yan tanama pilaya nila, makantong hawi. Tayo ni i-Q kay kakak, patalah ka to, ira ay tayan ng kawas. 所以
伊伫那都好诶，马卡丁诶古萨尼个，哎呀，哈弟，拉古尼个，大家努放在阿丁伊丁伊请啊，哈弟，你古尼个，tata ma an sida ino kawas ami palmut itini cindaan, san ku pana anu tam daw makarkan mapaluat dari kakak, mahuat ku yan mafuti ay asari kakak, ya lumaku anu futik ser awak atin aku nak kuno tayan ka, yosan haut mi hati merto haratan mi satu mi iki hati ato narato hano alo manai asari kakak kunipi pasara saya, 所以特别嘛arawan minta ini haut. Utayano fangtalai atingu, usuarno fangtalai atingu。那中文简单讲起来是说方言，现在我们新译本翻译是圣灵的语言。昨天saya katakan, ini kita di ayat, gampang hau. Matayar ko fangtalai atingu, sokrin usaka umuat no. Saya katakan, mapalan, mapatskil, mapatijel, bisa ayau do, wama ikakaraya. Hayata, makin ay kuntayano, fantare atingu sanita. Semua kita tuh minuswarno, fantare atingu aswan. Uswan tinggi saya katakan. Iti hau teka kita saya hau. Nani tiap tuh nari kurani, yes sama tuh 50年。Pinangano kyo ka ira tu itiako tayo no pangtare ading sahaja pakai ni ipitinako ni Polo sensei atau ira ay at tayo no pangtare ading itatirangan ita ningra atau maaraway no mata ningra utayang ufatsu no kyo kai urehay no kyo kai itia no hawi soklin wasira ningra mi rai masama na itata pangtsa latak saya itia Mataliwa no pangtara atingo atanda amak minhaw small to swallow no sagino atingo an. Oy mo pa na ay sari kakak. Ano tato sa tatulu kusumara hawi. Lahat aluman haw sa kakwa haw. Sumari tira suma. Away ko mapana ay tengir sa to ko pinawala haw sangat taas tuas sa to ko nga pa umanta na hakim sa. Away na away kumi hongyak kuai, away kuma pasoran itu yang pakai kemutai aswan. Saka saya kata itu hao， 你能去波罗先生，哇，教会真的没有秩序。你说一句，你说一句，那说一句，那句，但是都是一般人所不知道的话。我说你波罗先生，ano semua说爱都对自己，那我saka semua lu misu ini jiwa maan kuna方言，好难嘞。 Saka, ngai tu usaka lemes tu tireng lemisu masa si ayau masa soal atau wama mata tulun atau wama yes Kristo. Ngai ku ni usaka kata tu pising ku lemisu kini. 但是ini istilah makan hau ini. Menurut saya ini aru mankumi nana mai. Haleluya. Usul ini sabu. Pinangan araw ni Polo sensei, araw man kuminana itu, man sama na itu tayan kawat saan. Minanang sa mga tunani ka, makapot nupang tala ka, semua itu soal nupang tala ka, di mahawi, maaf kira apa sa saya. Sa usuan ni Polo sensei. Ano matiraca? Kyo kayo mita, hati ni kaluman kita, haat, zaitan kita mipain itu, nano rato atau piparis no kawas kita na hawi, 还是要有秩序。 Ano mga ay tinasao po utuki na minasa ka nga ito tatulo atat. 但是 kairata ko mi farizay mi hongya ko ay ito nano rato itinitiso na saan. 所以这个马来教会的礼拜，教会的秩序还是要有系统。我在那里波罗先生啊，礼拜saat tadi memang besar. Anu pada ayat aku soal ini sapa auto sepat sakat saya aku sirham. Yuk semua ji polo sense to pakai ini ini ipikakut no pang tare ati mahakirai saya tada manai lalu mutan minta teker asipana sai umat saya kata 就是宣讲上帝信息的恩赐。
哈利路亚。Ini an asabi palusiangau tu uama sakapana au ami kima hawi uzu zailo sakapulungan nomita ami rumus tu tama nai sabah pinang no lahan isaloma anu ni irai ko kyuiko isaloma anu ni hawi irai ko sacata aloma na atam dau tu tatayan pinanam no aloma na itu tatmata tatayan sansariaka no ha madu sorry ini 所以弟兄姐妹们，我到你们那里去，如果只讲灵语，不带给你们从上帝来的启示、知识、预言或教导，那对你们有什么益处呢？我说你了，马家打金平安好，马家卡罗马丢杜米达多拉丢杜米达多啥多，在外面awai ko takara awai ko puner awai ko sapi awai ko kagai hau kurang radio dulu. Anu mati raku pinangan hawi在高帮再来30%啥子，我都说的。Rumutan minta ko aluman ay asari kakak, nahan mata aluman ko sari kakak ini tanya kyukai sa pinanamaw. Anu yang sa 在过saka panahon semua to soal no panda adim atut在技术大在ko matakatay在katakat在ka rumah ko aluman ay在katakat ko parang 但是依赖不在 yang pikimah meminta yang kasumwa meminta pipawatay meminta pikiwiko meminta to sari kakak lari kayo meminta nak ko ini paru-paru sari kakak inalam meminta sana di polo sen现在哈利路亚我们为什么要读圣经知道吗我们就是要寻找上帝教导的恩赐，哈利路亚！我们每一个人都可以接受，装备，都可以从读圣经里面来接受主耶稣特别的教导。我们可以从圣经里面教导我们的孩子，我们可以从圣经里面来教导更多我们不认识耶稣基督的弟兄姐妹，我们可以从圣经的教导，可以教导非常多不知道阿美语的弟兄姐妹。哈利路亚！这就是我们现在非常要紧，希望透过教会，希望透过保罗说，希望透过这样教导的恩赐，宣扬上帝的恩赐，要努力成为第一个要抓住的机会。成为第一个可以让圣灵赐给你最高的恩赐。你知道我做过？还有只在个古马丁尼，你记吗？大家个好，只在要好。Ingat tapi kakak kita tahu session. Anu maleng kita buka tatai pinaulan sari kakak pala urip hantak kinian ini amanana numita kinian katupahai asapan menubau atau numita yumino kai to hawi liawan numita pala urip sari kakak malza nipi巴路香numita 牧师在这边讲一次，回去之后我们再讲一次。萨利卡卡，上帝的话是非常扎根的，上帝的话是非常有意义的，上帝的国度是这样子扩张开来的。哈利路亚！也不愿意看到自己的家人很会读圣经，也不愿意所有的部落都很会读圣经。牧师的目标，希望可以，但是至少一定你哪厉害，马上心难难知道，一来一个你搞帮他咋干咋的看。但是有人说，牧师，保罗不公平呢，特别我的师母怎么样？他现在是牧师呢，我每次拿这句话告诉他说，保罗说。你不能在讲台上讲道，因为保罗说，你只能问我，可是不能在这边问，一定要在哪里问？
家里问，哦，保罗不公平呢，哦，难道我们都不能这样也不行，那样也不行吗？长老在这边在讲台上也不行嘛，然后很多说都不行吗？哎，可是阿美族的教会好像男生很少，女生很多，女生的长老更多。美港教会的长老都是女生，都是女生站在一起。哎，保罗说不可以呢，不是在看看这个嘛对吧？好，然后你阿那个大国里一定好，阿鲁曼爸爸阿米怎么一 Q 开，一定好在看看，有 Q 开好的，那米主打都偶尔一在看看，所以普遍我发黑在比主打那里。一定好好的，在把比主打等过法，阿妈翻那都米打 H 都不对，阿努巴翻那都米啥个干挨都歪路嘛，三一定好在但是马老你米的阿你在在看，米主打都法很好，然后哈你麻烦那米研究都马拉哈卡西都马拉西西都马拉米曼都一究解，马拉九罗都马拉都一究解过，发所以时代不一样在。一定好，然后还马绕，阿鲁曼古拜一定好，在你知道，但是马们多拉多一定你 Q 开，都被这比你还比分享了阿曼好，哦，中国干部给他听了，啥子好的，你一句我一句，他一句啥都，绕啥都塞个，都啥比哈比那熬多酸一定你比起马蛋，所以ini ansar kakak kumuntai dia osaka. Are, agak kayak gini hal. Anu kira kumuntai no miso. Arumak to hal. Tengir hatu ko painai no miso. Tengir hatu ami hapina. Nah hani urai itini irakus sunjo sari kakak. Itini to na sunjo no bere hai hal it. 在高我爸爸都等好，在高萨萨米西恩，在高我rawan kini apa saupu. Upi hati men numita ira tak kinana sunjo numita. 乌山来你波罗先生阿弥巴卡巴，所以不是禁止哈，在靠阿嘎嘎木乌巴巴上好。如果片面看圣经的，可能马蒂拉比哈拉的好不是好，是因为教会掀起之下，所有的礼拜是要有要有程序的，所以你能给大家一个都做报的比较好，你就知道哈，牧师讲到呢也有很有程序哈。 第四个是群礼拜，对不对？好，所以牧师已经讲到这边了哦。好，阿妮妮，牧师很有秩序的把应该礼拜、应该基督徒的样貌生活呢，做一个非常清楚的交代，以至于让所有的弟兄姐妹来做礼拜，不是只有来做礼拜就好了。然后呢，不要等到。 牧师主导就离开了。如果礼拜没有完整，也不是真正的礼拜，那个礼拜也不是非常有秩序的。我厉害还能来什？那你力大，帮我比弄，你para diwai ini tumireng, tatanga sa ini I kaikor bisyok tong inoli, sari kakak, sorry na我这。 才能顺就诺礼海里面的是完整的一个礼拜，然后还能大家看，我必须给里面的礼海，米都礼海一定satu apa nu kio kayak hal itu, aku tulu ai temat minta isaru makano pilih aja, usah kata saya, minta ai kita topi pasifana no kawas. 第一个，我们礼拜有一个非常重要的工作，就是等待上帝的教导。所以马拉鲁米达，我比孙友诺米里来多拉丢，米索罗巴兹在多巴罗做那边tanggal 1 ni katumiran ni Musa hawi mata pro, tunggu ni pi layak, pakai ni pi asyik tu sesok, pakai ni pi kimat, atau kalau kita itu mata 发kusuk linai 100上比赛，乌萨卡多罗恩，就是应答上帝的话。我早kita早分打过那诺sakrit no kawasan mi parlemen kiu ikut nira pasti banyak nira
早分的米大过难哦，比法努考都巴鲁准塞拉轻的米大，伊拉过好过古的米大米马萨西巴拉达马萨西鲁兹多大呀的米大，大pakai ni pi sungro no minta ami tak oh hai wama tak pakai ni pi syok tono inori pakai ni itolo ai amara tsaya awama kusapi parlement idana 所以 anu bileh kita anu tay katanga sa ikai kur syok tono inori saya kata paturutan kita to ngangano wama atau wawa atau sere hawi tay ho kau suri naik boleh hari kita ye 在一个马来亚一个所以呢厉害，所以你的礼拜是不完整的礼拜。所以我们的礼拜，minta kita harga uman kuni patudungan intamianan tu mamalu tayanunya， 这是所有教会礼拜之后要继续扩张上帝工作最重要的意义。 要靠着这个在教会里面的动作，仍然阿门颂之后祝祷之后回去，我们仍然要做礼拜的动作，仍然继续耶稣在教会里面的生命扩张到我们每一个生活里面。哈利路亚！马比南都我哋系奶奶，好，奶奶，爸爸们我嘛我哋系好。 那哈利一样别厉害。我们除了享受神的恩典之外，分享上帝的恩典之外，我们要回应，我们要捐付神。当那地方大去那不但那里这是耶稣的，我们自己要担负自己，要担负耶稣的。这耶稣的恶是耶稣的然后但是让我们一起跟他建立上帝的国。 上帝的国不是在这边，上帝的国要透过礼拜的生命，要扩张到我们每一个人的生活。哈利路亚！我们一起祷告。爱我们在天上的父，谢谢你透过保罗的教导，让我们看见哥林多教会过去非常的用心，特别离开自己的生活，彼此聚集来到圣殿。 一起来做礼拜，来分享，让自己的恩赐，让更多的人来享受我们的恩赐。不管是读圣经的恩赐，读罗马文字的恩赐，或者是唱歌的恩赐、灵歌的恩赐、服务的恩赐、祷告的恩赐。主耶稣，这当中都有主你的美意在我们当中。谢谢你。 浇灌我们每一个人，让我们充足享受主啊，你赐给我们的智慧与恩赐。我们两米个看人，大家你看一下阿米阿来个米闹喊阿毛伊萨拉罗马安诺 Q 开，伊来个孙ጆno米说阿米巴西巴纳伊蒂尼他们人米帕拉兰多萨卡那爱努尼亚巴米热风大马乌里努尼亚ko ni tinggalan dunia malah urip dunia ko ni rutekan miso asal parut ini saluman kiukan tangan saya baru rumah tangan saya katayalan dunia tangan saya ini dunia tangan saya syakan dunia tangan saya saluman ada ko bukan mama mana betul kuma ko hangai baru cuk apa ketika hari temu dunia amarat saya dunia malah kamu pahai pakong malah kamu pahai lihai dunia dobe katayar no pangutaran. Nama kisah Indonesia ayawan ya. Kisah yes sama. Ko karakternya ikat ini pilihan. Tahu kisah kuna mata yang lain sih tadi ori ya. Nanti kita kawai para kisah para wawa sama Saino sekarang aku dah nol orang yang satu, dunia kami takong kaput kami satu, arai mama Indonesia, gunaku belum no orang yang satu, kansian dunia makanya melainkan ini Yesus Kristus, betul. Perintah radio saya kakak.
375首。それぞれ見どころが今見る。Aray mama sarutut numiso to deket asipana amala matayalai numiso itinikyo kai amala tsatai kunika asipalada sakakumaha no ishinko no arumanai irai kupakai arumanai minanam hantako kansya atau muk atau roto bolong no tirung numitai ka anu mama diturun kita. Haleluya, haleluya, Aray oli papri numiso di kamera to karakter no parunya ni kaya numiso shoyo amanya kaya miarai kami to nanu numiso ni pandan na hamamao anu awai sarut numiso ini kamera hipodom to topetsu ashibana numiso ada mama tai kabana kai Osaka rimaan Quran marah dia mama berikan Hatai no tirungnya ikayal itu inangale mama apa hati kana numiso chiro hiduzi iri ini tulehai apa luar numiso mama auto di paraliwai masulun kalau dunia mami cuma istaru rataru anu syukur numiso mama au usi tudungai to lehai dunia mami paraliwai to mama au istaru anu di paraliwai matumus kupang tare hati numiso saka mama Ina mulu tu ina yang ketika mana lalu miso mama di parmesan ya orang. Kalau mau, jadi kau saya simedan tu yang hadiran. Anu mana tu abi turun. Anu sakit ini tu abi asyik tu sesio. Anu sakit ini tu abi asyik tu kyukai. Anu sakit ini tu abi fokumo mama auto sari kakak. Hai. Terakhir mau para cecai ku tirung numiso nau hane umara ceca ya tirung kami saku olah no kalau contohnya mau kita nulungus no awan numiso atau bipatakat tu kahta cecai awawa numiso tau tirung atau dekat akhirai asipana numiso nanai kisah tu numiso baik olah no kalau cok kansya no kalau cok maka ini hanya tata manai ngangani Yesus Kristus kebitaron amin Kamaro to. Matini saya kakak, 我要特别来介绍说，因
diniyay sa ikaka dan ayaw to no Pilipinas ripay kupi hokoko itini dana kunika sa katangasaan no Zhang Su 教会当asa itini solin to sa ikaka itini kyukan kita to bezu kita kai kita tekapa kita torakan ayat no to kaya sa ikaka kita wawa kita pakai ini ka cipalo cok nang na nai irai kunika lekabin irai panak dunia to kyukai nyaro ai rumah satu irai kunano tope se an palma hawas itini kamiana tapi kakak kumudan nang kumring nang masa sinanam saka anini aku mereka solin kunika tangasan nang awai kumaan nanu cira dapat 5 ai putuki kunika dingat nang luah nang taini kai nyarok kita na nai ira tu kopi show kai nang kita kana an horusan wama kami parong dan to bolong no saya好大家就恭请当数教会来献诗。弟兄会好，好，Mariris nang rago, bayi nang tangasan ini hal, ini saya kakak no kita hal, nanai apartemen mama go di kawasan tanah hal, ini tu kan malah terjadi tanah hal, 不简单才kakak hal, anak awai ketika binanam nang masa si bali masa si dama itu tu kan, ada saya kirim, saya gerak nang rago, burung no sari kakak amal saya hal. Jadi kakak holo nang panjang kita, hai itu ai kako, itira ai kako, ini rok nama ko itira, itira ai kako san hal. Lalu saya san unika, ini kiukan ko saupu nang rasakan malah ci ayat san hal ko rakan nang rasakan wan hal. Nah ini kyukai no Zhang Su no bisa pangcahai hal ini kyukai lebih细致上lalu kita nanti ini itu Zhang Su那ini还我就请会长好来讲几句话。来我说你那个，我樟树教会里面我弟兄会有樟树教会，我碰到我可能我哪里什么是个翻山，我碰到这一批人，我大概我们认识快10年，所以这个相处的情形也蛮奇妙，所以神不断的带领。突然我看见这些平凡的人可以为神做什么事。我们这一群唱歌吗？还好，不是很好。可是我一直神突然感动我，这平凡的人可以为神做什么事？所以我们就不断的神一直在做很大的变化。等一下我们就会一一把我的创作就分享给大家。在我们开始分享你的创作之前。啲汉人是家己阿咪小解做啦，烧土嗰啲起码嗰啲当绕啲。好，平安萨卡卡。起码阿三咁一天头那我你，ina nama kuci awak, anu kakak ni nama ahan usi cira, maka Kalau kami sakakaya sakak hewasan ko asumasi anak ko atam tanay ako ni kami. Sa kakano niyang pinili sa kyokai.
还有弟兄团契有2、3年有会长有弟兄团契今年有嘛你来引起参观，好，但是驻参观你韩县的刘新义会长今上来过来就咪噔上了后，里我你啦今年是刘培新很好，刘培林还刘培新好，我少白你啦，我过来么？Angira ku awan namanya sakai jawanto. Hai, sana ci saka dosa ci liu chen kun ada nian kamai. Hai, ci liu chen kun ada uya dunia 5块钱dunia kira ini 弟兄团契，我发现你来个白纸阳光安尼啦，我发现你来ini。好，那安那加计水机加果水果是给大家弄电视机比较呀。然后相对还我要感谢我们的神，因为马拉东尼拉公园我发现的米利海是对教改啊，那么我们感谢我们的神。最后在今天今天大多上，不要忘记，还那个大多上有进度有流，还怎么啥个还不安尼啦。Babayan, patuloy buwan nila. Nani, mami nila buwan nila patay dini kyo kai, kasi ito. Ay, ano nila buwan nila? Ano kasi si Chen Zhixian, ay, niya sa 表弟nila kiniyan. Nani, nata, ipuli ay, nani,这几个白鸡kiniyan. Ay, kaya nila. Nani, manan sa ito niya, buhay sang mo niya. Di, tamta, muli kita. Ay, sa dodo, sa. Awal kita almah, awal kita ini juga, awal kupat. Ini hai satu suara ni. Awal, ibarat sohri. Mama, ilai minggu sih, minggu, anunya, hao san. Ini kasih sen, tidak percaya ini juga, minggu ngaji lah, percaya ni lah. Hai, saya satu bawa ini lah, ini. Aku yang tawar jiran, siang jagoan jiran siang, sisa. 哎，下关了，我讲你啦，那台湾你啦，说多都把面，还有中国电力交开，这就是神的恩典给我们啊，那么多给你，多多少对，是亚东，是温大喜，完了给他好，给讲，哎，呀，哎，给他讲的，给他讲，给讲，怎么样？哎，你去讲，我还给他，我也给他。 Cincang saja, usulan yang kira ini dolano, alano akong milihat na tuan, macam amo ayaw, tamianan. Hai, ina sampai si cengwei di, sanglaw tanunia, ayaw dina, kandu tayo aja, di aman aja, sawat aku kecanglaw san dina di. Niam itu doi kini tamianan, ya kasih sen, hai, sanglaw niam dina tahu. Hai, satu, si 回忆，嗨，你要是那我马到，这，哎，你等你等，这你来要把8点麦，妈妈拿你，妈能你啦，几每次，你看，几每次，嗨，来，我拍你啦，给咱，嗨，这，你要是给我在比利海，啊，妈妈等你妈妈，你说那是给我，一来，妈妈kaku kira apa, ayah aku papa kaku. Di tanah semini haye, matia sama apa sang kira ni. Irai, macam ni, jika paji tu, ni mana? Kata kita, macam mana ni nama aku kisah ni papa kisah tu, ni ingkong kita anak aku. Macam tu, hai, ni buat sah. Hei, jauh ni anak aku jira, ingkong aja. Sana ingkong senunya mamin jiso, ingkong, hai. Ini mamin kami ingkong. Oh, ini ingkong makin jira kisah kiokan, mana tu? Aku ni ku sietu nunya, ni tu tak tahu ini tu i Taipei 大学生，哎，你算包含nunya 海上，哎，感谢神，我们有这个机会，哎，跟你今天大巴龙教开啊，那么我讲，今天爱动，ini pada diusan kami，还怎么包那个？ini 今天的我们的前任的会长，哎，副会长有了今天炸。 pesawat buku cakap sang, jalan mana ini, cakap pagi tu. Dua bayi ni lagi ni, ini bataan rumah daerah au, satu mut mereka ini bataan kira-kira rumah daerah. Ya san, ini dah cakap sang lau ni kami ini, kami duduk ni buaya ni kuwan,
努尼亚顾问公司，伊拉是甘长老就今天我们来就在中心教会的大门口的隔壁，有把那的那个古鲁马尼啦，再来，今天咱们有弟兄团聚，大家好，我们还有一个那位是华星光我的前任的会长努尼亚。对，他是摄影组努尼亚，那位今天我给他过去了。还有一个我们的最重要的人物，你看到，叮咚，快是那个人啊，马达的那个马尼呢，他的工作室专门这个，那个马尼布道大会有带来你啦，都是在对，今麦见到你把你带进拜访你，你带过来上，了。一地都怪啊，就这样，一地都怪你了。咱那三大多路，就这样，不是，都是布道大会的工作来了，他们看上我们，比较多，所以他们一直帮助我们，教导我们，那么多，1、2、3，伊拉都把答案，妈妈你进贤，伊拉都改过好，进贤的爸爸和妈妈好，你改过。就对你都好，有老来过去了，把大的不放来了，大家都把这个就把摆这都不麻烦了。努力今天可比开销那么阿里阿多，再说不是接受不了他们了。还有那6场努力会都不同的一个诗歌的见证，有你爬开嘛命，不然拿来丢努力。Paano makuti tama na哪一个committee上把看护他们孩子的他们呢？所以我们这个提早，你母亲节committee他们呢，母亲节快乐啊！你们kamu ini他们来交代，谢谢。好，来路亚，我们今天可能有限7首歌，然后有1首萨克斯风手的演奏。第1首歌是立业，这一首立业。我在写这一首歌，其实已经讲完我这一生的信仰历程。那我们赶快在最无助的时候，我自己跑到教会找了我们的长光林茂的牧师，他就把我带到一个房间，他就按手在我的头上，结果一个很大的电流到我身上。我第一次原来真的有神啊！结果也在那个当时我就跟神立业。拉苏古拉过海，我要服侍你。三古拉祷告我讲，那个立约很奇怪，神不会忘记，所以你就从这一首可以看到我的信仰历程那我们就唱这一首立约。生命突然进入深深所提升生命旅程，10年来不变的我，爬起非常的生活，意外的经历神的恩典世界。我才有罪的生命，他在十字架赎回，这就是恩典，不是个人专属。他既然人人得救，不愿有人争论。这个爱是耶稣的爱，是你的立约开始，平凡的生命突然进入神所应许的生命旅程。10年来不变的我，爬进非常的生活，意外的经历神的恩典世界。我这有罪的生命，他在十字架赎回，这就是恩典，不是个人专属。他既然人人得救，不愿有人争论，这个爱是耶稣的爱。
的生活，意外的经历神的恩典世界。活着有罪的生命，他在十字架赎回，这就是恩典，不是个人专属。他期待有人得救，不愿有人争论。这个爱就是耶稣的爱，主耶稣爱我，进入你的大使命，微笑的我，也因为你传扬你的颂你，主耶稣。好，我们的第二首歌是一首母亲节的歌。刚好都差不多，我国中2年级大概都跟他，所以突然有一个教会说要母亲节写一下母亲节的歌，其实我是写不出来，我对妈妈的那个印象已经模糊了。后来我就自己在我的因为我的家不完全，妻子没有在身边，所以我自己体会到做母亲的那个位置的角色。突然间我的孩子就这么大了，所以我就回想这个过程，其实妈妈就很像闹钟一样，哇，早上6点你说起床，甚至用恐吓的。其实做妈妈的角色，我们常常会为我们的孩子祷告。其实后来我才想到，其实我妈妈以前，她常常为她的孩子祷告。昨天我们在那个美芝他们的家，美芝的妈妈在分享，我听得也蛮扎心的。然后会后，他们唱了一首歌，就是听说是青兰爸爸写的歌。他说：“你们要带你们的小孩子来到教会，这个是祝福的开端。”其实我一直认为这是对的，所以我这个一样的妈妈就是一个妈妈的心境。虽然我是男生，我是用男生的角色在写这一首歌，我们就来听听看。牺牲美丽，她就是母亲。顽皮的我们常让她欢喜，她却以爱来包容。用所付出的叹息，为子女祷告，犹如生命的样子，为我们守护祷告。我们就会把她知道陪伴相信她。亲爱的母亲。
烈的定律。为了家庭牺牲美丽，他就是母亲。顽皮的我们常让他挂心，他却以爱来包容。有所不足的叹息，为子女祷告，犹如圣经的样子，为我们所呼祷告。我们要为华大学习到陪伴小弟。哦咿哟咿呀哦嗨呀，哦咿哟咿呀哦哈哦嗨呀，哦咿哟咿，海那鲁湾咿耶呀。亲爱的母亲，我爱你。早晨的闹钟，在人的叮咛，为了家庭牺牲美丽，她就是母亲。顽皮的我们常让他挂心，他却以爱来包容。有所不足的叹息，为子女祷告，犹如圣经的样子，为我们所呼祷告。我们要为爸爸辛劳陪伴小金发。哦咿哟咿呀哦嗨呀，哦咿哟咿呀哦。哦咿哟咿，海那鲁湾咿耶呀，亲爱的母亲，我们爱你。撤，部长，早晨的闹钟。谁人的叮咛？为了家庭牺牲美丽，她就是母亲。顽皮的我们常让她挂心，她却以爱来包容。有所不足的叹息，为子女祷告，犹如圣经的样子，为我们所呼祷告。我们要为爸爸的他为万小金发。哦咿哟咿呀哦嗨呀，哦咿哟咿呀哦嗨呀，哦咿哟咿，海那鲁湾咿耶呀，亲爱的母亲，我爱你。哪里都好。母亲节快乐，阿鲁要感冒。阿鲁在阿鲁那木干面，在个大事干面。都你别滴滴，当然你，要不听你，马代都都叫个阿代啊，那个谢谢你们。好，了解到下一首。下一首是一首我愿献上。这一首的创作是在我的信仰跌到谷底的时候。有时候我们信耶稣的，有时候我们会信到不知道要怎么信的时候，我们会跌到一个状况，就是你宁可放弃这个信仰，就当一般的人，在街上走路的那些人。我以为那样我就可以逃过上帝的呼召，可是神一次一次睡觉或是上班的时候，他会感动你，不要忘记你起初的立业。所以我写这一首《我愿献上》，就是在自己的信仰最软弱的时候，神再次用这一首歌把我再建造起来。我们就来唱这一首《我愿献上》。
真的心给你，我愿再次将灵魂给你掌权，把不完全的自己再次献上。我愿献上最真诚的心给你，我愿再次将灵魂给你掌权，把不完全的自己再次献上。认识你真实的觉得更不配，只因你无条件把爱赏赐给我，这世界的爱都会成为过去，唯有你的爱向我全直到永远，那么真实触摸我心，我愿献上。愿献上最真诚的心给你，我愿再次将灵魂给你掌权，把不完全的自己再次献上。我愿献上最真诚的心给你，我愿再次将灵魂给你掌权，把不完全的自己再次献上。认识你更深，眼着的真不配，只因你无条件把爱赏赐给我，这世界的爱都会成为过去，唯有你的爱向我全直到永远，那么真实。触摸我心，我愿献上。认识你更深，也觉得更不配，只因你无条件把爱赏赐给我，这世界的爱。
要请我们的敬贤不巴达安古马尼呢，我们叫他吹奏一首萨克斯风的演奏。各位弟兄姊妹平安哦。我在这里要，我本身是做，刚刚讲到做音控、做编曲的。我发现很多流行歌相信大家都有唱流行歌。流行歌很奇怪哦，越唱快歌哦，快歌越唱，其实会很兴奋，可是人会脱序啊。可是慢歌很奇怪，我相信大家常常唱慢歌，可是慢歌你越唱会怎样？越难过，越难。可是诗歌不一样，我们看到圣经里面说，诗歌能够做什么？诗歌有能力，而且以前的旧约时代的时候，诗歌我们唱歌的时候是可以打战的还有而且诗歌很特别，诗歌可以，而且这在医学里面报告说，诗歌可以医治我们的心，所以诗歌是带着能力的所以我要带来这首诗歌，你爱这个诗歌能够祝福大家，谢谢。爱
下一首是一首我特别在复活节的时候写的一首歌。每到复活节我都会写歌，这一首就这一次挑过来唱。就很短的几个字就讲完耶稣为什么会来到这世上的意境，我就用这一首歌就把它写完，大家就来听这一首诗。
亚。好，下来这一首，这一首就比较特别。因为我跟神立约，我小时候跟神立约，以后我要服侍你。可是我跟神开了一个条件，那个时候，后来我有去祷告山，我在祷告山遇见神，我在祷告山遇见神的经历也是蛮特别。我去祷告山，我是在苗栗祷告山，我是很怀疑这一位神到底。我所看到祷告山回来的人，每个都被圣灵充满，那个现象在我的信仰认知里面是无法被我接受。只等到我终于好奇，我就去。在我去的时候，那时候要禁食4天。我开始去的时候，我第1天、第2天就开始哇，肚子饿，吃了算了，就吃饭。可是我一直忍耐，一直到第4天了。那时候在服侍那个聚会的是，韩国一个韩国有一个叫哈利路亚文化上，就是赵用基牧师的师母，他在讲道。他会后有一个就做简单的就礼拜晚的时候就做祷告，就散会。结果我的眼睛我一直看那个师母，他一直往我的方向走过来，我就躲到一个人的后面。他就走过来，我一看，他又走过来，怎么办呢？因为那时候聚会的人蛮多，我都是在那个会堂的外面，他就直直的往我的身上走过来，到我身边的时候，他一按手，天哪！我被一个差不多220的电流的电打到身上，可是我没有倒。整个不令我的视线的出现一个画面，就是马上的黑白电视那个画面出现，那有一个手就伸出来。我的手举起来，就先摸我的这个左手，我要往右边倒的时候，那个第2个手又摸到我的右手。那时候神就开了我的耳朵，他直接对我讲：“拉黑子，我的名字叫拉黑子，拉黑子，我在这里，你敢不？你还怀疑什么？”听到神的时候，我在当时就整个。我本来说主啊，我要谢谢你，我的嘴巴不听话了，就整个就打结了，就你们人家讲的那个方言就出现了。这个以后，我在那个时候就跟神说，以后我要用音乐服侍你。那个时候我还不知道我有音乐的天分，是那个祷告。后来我的职业就变，神一直带我就跑到台北的夜总会，我在夜总会是。做了20年，你看我离开神20年。这一首歌下面这一首歌是一个伦巴的节奏。后来我的工作是我们又做灯光音响的工作，我们要谋生嘛，我们有赚钱的盈余，无收入不单量，我们就会办布道会。然后我们这个布道会蛮特别，有福音解签这一块，其实它是一个协谈。我就在旁边是看到有一个妈妈带了3个孩子，还有她的老公，他们就坐下来福音解签。这个妈妈一抽那个签的时候，我们那个服侍的同工念完这个圣经节，那个妈妈当场掉眼泪。哇，原来她需要的在我们的神里面找到那个答案。她当下掉眼泪，后来她这一家就这样结识信主。就是我们看到的这种画面很多，所以在那个当下，这一首歌的写法就是写到那个情境，耶稣真的是靠近心灵破碎、忧伤的人。好，我们就用这一首来分享。心底作祟，虚无的他将太阳的光芒照耀着那需要他的人。你得敞开心窝，把真心爆亮，主的光进来。
灵魂被捆绑，生活在黑暗的阴影的寻救主，卸下你的心防，重担交托给主，他必使你平安。天地软弱的生活有困难的你应当寻救主，卸下你的心防，重担交托给主，他必使你平安。耶稣靠近心灵，破碎忧伤和无助的人。他像太阳的光芒，照耀着那需要他的人。灵魂的捆绑，生活在黑暗的阴影的寻救主，卸下你的心防，重担交托给主，他必使你平安。天地软弱的生活有困难的你应当寻救主，卸下你的心防，重担交托给主，他必使你平安。靠近心灵，破碎忧伤和无助的人。他像太阳的光芒，照耀着那需要他的哈利路亚！好喜欢你们啊！你们喜不喜欢我们？不好意思，我的那个母语阿萨，所以我可以用母语一点点，国语、华语一点点。好，好嘞，好啦，好，接下来那个要分享的歌哈，其实我们在跟随这个我们的神、我们的主啊，他其实都给我们一个很好的一个能力。这个能力是什么？除了刚刚我们的分享的唱歌，还有什么？歌舞，对不对？跳舞，每个人都会跳舞，只是有的人舞肉还对，舞肉，舞肉，高古舞肉会弹跳。可是我歌舞也每个人都是会跳不会跳，其实不是我们决定，是上帝我们的决定给我们的歌舞，对不对？所以要记得，等一下我们的歌都会歌舞，马卡伊干么？哎呀，都爱你，你们很棒，我爱你们，上帝更爱你们。那待会我们会有人 solo 哈 ，solo 都是穿背心的，除了那个弹吉他。叮咚乖，噔噔噔锵锵那个不一样啊，他们不用 solo， 因为他们的 solo 会很长，嘛嘟嘎嘟啊，对不对哈？嘟嘎嘟一单，可是穿背心的 solo， 对不对？我们这边3个、4个、5个、6个、7个，好，我们这样分，好，左边蓝色衣服算第一组，好，啊，这边的2个算第2组，好，第3组换3个女生。第4组，感我们安命可以吗？好。那格路呢？没有关系。格路都可以哈，怎么样 ？OK， 就像我们的大卫王在约柜一样哈，一律的站起。前要成为贵重的心，不是他生命也明了。在神面前要成为纯真的心，为神也不骄傲的心。哦，伊呀，哦，伊呀，哦，伊呀。
很热很舒服。哦，你把好了没有？好，那位啊，我们要进入到我们今天的最后一首歌。这一首歌，我要写这一首歌的时候，以前原住民有一个口号，处理。后来我把这个歌变到这个歌里面，因为我伊是比较比例。后来我就问这个处理是我们对神的一个认同，我们就用这一首来。做今天的诗歌的见证的结束。是我的救主，口中扬他的生命，因他是我的依靠。耶稣是我的磐石，是我的救赎主。
其实我们写了很多歌啊，今天是我的部分。我们那个钢琴他编的歌也很好。好，我们的长老来做一个结束的感恩祷告。Hai, pulang ngai kalau ngai masih kakak. Mahmat kami di saya juga samol kaisa kami di Changzi, Hongkong atau pulang saya kakak kami layap, kami hai sai kami nan, kami jangan berusaha pulang mo. Anakku, haleluya. Amin. Maaf pasakat radio yang nanai. Ikut saya ceker-ceker. Kalau bak awani wawan kawas ini pulang sesama nama ai ket anakku anai ditolong tak saya tolong tetakan saya kami sepakan amat dengan olahan ahmkan disusah ketika ayo amat所以我们恩赐我爱储备各种谷物，愿我们牧场上的羊群此生千万，愿我们的牲畜繁殖众多。没有流产，没有损失。愿我们街上没有哀哭的声音。15节，得享受这种情况的国家，多么有福啊！尊上主为上帝的人民啊，多么有福啊！好来了呀！Punika lemah no tireng namita sarika matusai tini hau pakai ni i mafana ai amangutu tu kawas a pinaulan kusaka shitama hau no sapalemet no kawas a mapalemet punyaro haleluya sakalemet namita omar tulirengai imatini hau tuliren kamu saponjon hau sapalemet omar pakai ni tamana matusai tini mato ikatatamaan no haji ko lengau katupah kita po pakai nai hau kita po papahian nanai matia po zek po biar ma kapah ko ni makan sada kita pulung matia nanai matumus ko ariri nianto ma sama ama anai akina ira nanai marinako masa pelawai anipa kaanan niam a shiri nanai marinako bina ori niam a aroman haleluya haleluya 这是神特别为我们祝福的，只要我们确信上帝的祝福，祝福要从我们这个地方。Ano maaraw kita away itu ko tangis itini ilala la to masamanay away itu ko arah tahu no ama adu kita ini an hau usah pakai ini I minta ko ngay maluto ay to tapang pinaulan kusaka lembat haleluya nanay pakai ini tapanan kusaka lembat 愿上帝的祝福要祝福所有的小朋友大人们好我们一起祷告慈悲爱我们在天上的父，我们谢谢你，透过4月份生日的长辈，一直到小朋友们，都有主你的荣光照耀在他们身上。因为你告诉我们，就因为我们相信耶和华上帝是我们的上帝，相信耶稣赐下他特别的爱，钉在十字架上。又相信圣灵在我们身上来动工，赐给我们恩赐的一群弟兄姐妹，要成为所有全部落全人民的祝福。我们愿意将所有在4月份庆生的所有弟兄姐妹们，恭敬仰望交托在主你的手里，求你亲自降临，祝福他们每一位，直到主耶稣你再来，阿门。对呀，向后转，我们唱生日歌。祝你生日快乐。祝
份的生日快乐，很亮，kamu看一下，原来mapakaman luama kamu 4月份来asusi sosin. Amini agikan imat ini mikengking kita, pakingking kita tuama radio ini 242首，242首奉献的。Ikamay nunyam ko, nipatsakat mo sa likakatan mo ako. Nanay malayak at sa lusamlay kamay sa miso amako. Nipagkatsakatan mo sa likakatan mo ako. Ulah na paro sa awi, kansya mga miso. Yes, ito amin tolong. Amen. 你报告kita arawan ko coba ng miso. Coba ng ko coba ng miso.
只啦于5月9号，米西盖亚一家好业及正金花长老，巴基马达及南莫牧师，米皮亚诺爱陈金妹长老，敬拜赞美家乐敬拜团，音控黄文成执事，接送信徒王志云执事，巴拉利歪诗班阿斗儿少团契，基督该及牧师、南无牧师、诗会张惠妹执事、交通指挥肖金旺执事，有先生有主日学，能合作公安好啊，先生啊，马面米修大爱安家何美珠、李子莹、王志云、林茂盛执事，家5月9号今天好啊，礼拜一，4月26号你后梦吉他一定你鲁马你林武丁弟兄第一组星期一晚上第10组鲁马你林武丁弟兄4月26号马波隆国九公米都松年干部当然吉拉米海一定你鲁马你林武丁弟兄4月26号星期一第11组4月27号星期二晚上一定你鲁马女林淑英姐妹，今天你后梦吉他51组，哈喽松年干部，一定你鲁马女，加拜。曾阿妹4月27日，马里亚瓦扎一定你鲁马女曾阿妹长老，前长老那萧一次长老那边哈。第3组和松年干部，当然厉害，查巴鲁专号马里亚国周报。好，harong ko kengking numita na sila ay maala ay hao6万2019，masata kay 21560元，欧少散405454元。40454元，对不起，40454元。Nenang hato ko kengking numiso hao para to hato ko si Suzy away kunangan numako tay kata tuloy ko奉献ako ang sa numiso hato biswar itinichikan是ato si Suzy。好，报告消息。第一点，欢迎你kita masuk itu para dio to mahmak to kita mahmak sangra kita nan atau pilih hai nu kita kansian nu nyam papaan nu kita wamai kakarayan ini kita sangra kayaknya para rak kita nan sese anta sakatusa报告你以后呢嘛祝福同你牧师哈。Sakatulu报告，今天晚上8点，在伊达巴米阿西多塞修第17章伊达巴，安吉拉5月2日，我爱安吉拉多米阿西比亚，因为5月9号多米阿西读第18章伊达巴17章努马太福音，安5月2日好你好。Kakakapawan kita tainyan mi lihay to 8点来到8点半，8点半到9点，madiwai 8点到8点半，di asipay to sesyo。好，kakakapawan kita pulong no salikaka sa kasepat anini siyaw ako sa anini siyaw may hialian tao会 kita ini kakay si Chanyahan牧师kumikritai matili itini 福音车巴拉卡泰好伊王志云指示下午1点半你集合ini教会他们把它搞就说当时itini okakai教会米联合祈祷会给他Sakalima 报告今天下午4点055当然我们光复高职还有各级部队的粉红色的百长裙我们当然米彩排上米师弟操练，跟我一定要下午4点来5月2号要好好的发挥，跟我58歌舞还有鼓舞，每周2、周4晚上7点半，米修跟我一定来巴达安马泰安教会，周2、周4晚上，当然跟我米修一定巴达安教会哈。
诗班努米达努교会和努米达4月28号星期3、5月4号星期2、5月6号星期4，诗班努米达弟兄妇女请踊跃参加，在弟弟妹里修。好，4月30号星期5晚上，你海吉达布星期5晚上合并祈祷会上来好一次。要读使徒信经给大家，你海吉达，所以我们星期5晚上要来，我们要读一个圣经使徒信经。好，5月2日上午8点半，一定以光复高子，你联合给大礼拜90周年庆，努阿美中会，母亲节感恩礼拜都sa kina活动anu idia itini pataan高子好tarang kita mintira milihay sa kay ninyo pasot hantairaan away kumituro ay sa pasot han lumita o sarikaka tarang tinimi 光复高子 hirako 活动机会竞赛比赛呀接力赛呀中国活动anu idia nanay mapasot kita tiana Pilipinas tira purihay ni tay 光复高子所以akakatalaw rako sa kalahok kijumbi no kyokai好5月7号每一个月一次kita都星期5的早上，每一个月的第1个礼拜，星期5早上5点到6点，米晨更祈祷会给大家一定要盖。那萨利嘎嘎，尤其是同工们，全部要来哈，参加这个晨更祈祷会。5月7号星期5早上5点到6点，祈祷会米大。好，第10点，5月9号举行庆祝母亲感恩礼拜。kita 5月9号，iraku sama ka ora nukyokai di kitanan 5月9号母亲节，tanan kita pen sari kakak maraina ai， tanyan ku ina itini mapaka ora ku ina。变成祝福，ai sari kakak minta ini kungangan, akakapawan kita turun jangganan。usual tiba ni musuh anini oni materi itimi nyan hao kirana kemu ni musuh timu ni musuh oni nanai ori penuh kita macapi pa inye no tangsu jauh oni itimi no kita turun amia ori no kita paradio kita kami慢说paradio di asip tu sesio 都是要是活出耶稣的每一天。好，那今天米也不知道米颂龙，请弟兄姐妹起立333首，恭请牧师祝祷。要
5月9号，以母亲节一道就跟很漂亮，那怎么会有哦？然后米大合照给他，然后把大家跟米大一定把它就修嘞。Yang marah dan
Pasawali, hao.